Makan cabodak rimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko cerita kami poi mantan adik kami poi rewang dema poi manolong orang kadapu baso awak. Tapi kalau di siko namo poi rewang tu nampak orang manggale cabodak hutan go di topi jalan, ya kami boleh lah. Tu cak-cak lah tiba je kami di rumah biar kami coliin apa-apa je nang kami boleh tako di luar yo. Tapi kami sebelum pamer kami minum luar awi kami adik awak nan awak anten tako rumah awak anten je nye tiba sinan awak tinggen nyo tu awak balik le tu tako adik awak de boleh kadondong de 1 kilo nyo boleh, tapi awak tak tahu berapa rogolnya nyo membayar gitu nan cabodak hutan kecek orang menjual cie itu de 5 boleh ribu cek kecek. Jadi kalau kami boleh 2 tu 30 ribu tu kami ogo tak dapat 25 mbak cik kami lah mu magi tu kami boleh 2 tu cek lai tako laka balik tu kami adolo boleh gula 1 kilo tu ada nota belanja jadi dak obe rapo gula 1 kilo gula pasir kalau tak salah wak 8 boleh ribu adolo wak membeli topong kanji tako 1 kilo tu ya dak obe gogo nendui dak pakai nota lai di tempat minimarket belanja dak nyo agi wak nota ya dak obe paje tu adolo SP namo untuk pangombang kue de nang kuniang de 10 ribu kecek tako na satu kuih de tu kecek tako de total lanjo kami 49 ribu ada piti 1.000 do kecek tu nyo agi kami ada 2 ada kan 500 cie de 2 1.000 yo lupa kami adolo tako boleh sosis kanzeler tu yang ketek de yang isi ompe yang ori de lah dimakan ada anak kami dak lo be gogo berapa sosis tu tako yo biar je lah sudah belanja nak dapat ke balik ke kiun ke bertanya rogo jadi sudah mencolik-colikin apa hasil belanja kami tako di luar de kami menelepon jo ibu kami tako la lepas kangen lah namo jo induk awak de tu dak ada sempat ke kami membuka cabodak tako de tu lah balik lo adik kami nampoi rewang tako de barulah kami buka cabodak hutan tako de kami waktu di Solo dulu lah pernah lo makan cabodak iko kami boleh lo gitu nan adik kami de baru iko mencuba baru kecek tu penasaran nyo lah balik nyo tu kami buka tu anak awak nyo pantang lo dak kaman cuba kalau apa nak awak makan de waktu itu ada manggi awak boleh bagi kira awak agi nyo nak iyo lo kecek dek penasaran gak dak pas kami agi dak niyo tu cabodak hutan tako de kan 2 kami boleh dak 2 lo macam kecek nyo mau yang warna apa mbak yang putih apa yang kuning kecek kami dek penasaran kami boleh lah kaduo tu kami dak lo pandai membeda tiba di rumah entah mano nang putih entah mano nang kuning lah kami cuba buka kaduo hampir-hampir sama je warna tapi ada lah beda ngene raso lah beda lo cuman kami dak tahu mano yang kuning entah mano yang putih do entah mano nang lomak tiba do kok ada salah satu de agak lomak ada yang agak kurang gitu tu kawan-kawan sianan dak nio jo coba dak hutan gua kok bau coba dak hutan gua yo hampir sama je durian omo pono cik rumah dek bau je tu cik Laisa nanolon pernah mencuba makan cabodak hutan gua tapi kok dibanding mengubah cabodak awak biasa jo cabodak hutan gua lomak mengubah cabodak hutan gua iko tinggal bola aja nye tu dibuka kayak durian langsung kalau rincik isi sekali langsung bapisah nan isi jo nan putih-putih de yolah kawan-kawan sampai di siko carito kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada ekor putih sama kuning. Yuk cari apa bisa